I Nairobi muri Kenya hasojwe inama yari ihuriwemo n'abayobozi bo muri Afurika biga ku kibazo cy'imihindagurikire y'ibihe. Basabye ko uretse imisoro habaho n'ivugurura mu nzego z'ibigo by'imari mpuzamahanga byafasha guhangana n'iki kibazo. Intumwa y'Amerika muri ibi biganiro John Kerry yavuze ko igihugu cye kizatanga miliyoni 30 z'amadolari azafasha mu guhangana n'ikibazo cy'ibiribwa cyatewe n'iki kibazo cy'ibihe ku mugabane. Uyu munsi kuwa gatatu Papa Fransisiko yasabiye imiryango y'ababuze ababo muri Afurika y'Epfo bazize inkongi y'umuriro yahitanye abagera kuri 76. Inzu yahiye igaragaza ikinyuranyo cy'imibereho y'abantu batuye muri aka gace. Abasirikare bafashe ubutegetsi muri Burkina Faso baraye basohoye itangazo rivuga ko umutwe w'abajihadiste ari ukekwa kuba warishe abantu 53 mu majyaruguru y'intara ya Yatenga. Ikigo cyitwa Mokili na Poshe kiri hafi y'umurwa mukuru Kinshasa muri Kongo kirafasha urubyiruko rugera ku bihumbi 20 rutagiraho kuba byifata amajwi bavuga inkuru z'ubuzima bwabo binyuze mu muziki. Iki kigo cyiteguye gusohora indirimbo zabo vuba.